perlok pi mesin ngi pe ke chene jongi menta ke portlang ni stom ha ya ke Kublai pi barok perlok tengah lawan rak biang pi sejisen ke vlog bat mai tas ni sengawa pe kena vlog do mat mo wat klat ban share ban like kena ka vlog jangi vlog nang kendang jangi sini apa ni pi Sweetie lah ini Sweetie Oi lah ini dan aktif po aktif kan umpo aktif ni taruh dek po aktif lama iya sini spo asam ngiki penar jentia ngikum nengi bu kiding bantang ni penlang ke por telang kumne berkepol jur pat ngithang de kene namar bak por jur te ke por slap te tak da shno ini wat shklau te ni stop kumne ke por telang bat ke por jur ngithang ya kene ka ding ada ngelat ai misnam Boleh Uyom Pamit senam untuk Tiap cycle pe mana kamu ni Pak kena ga bicycle Pem cycle pe kamu ni Em kamu ni Hinu em hinu buat Nung buat Ya tip celah cycle ni kamu ni Tip pe kian tipi Tip ni utai pat pio utai ying siar ying belang ngeset belang set siar ngai dini udah tahu ya pe ying bru hang na đây itu not na baik blog sini pitip sini po asam mentah kiat bahagia pertai sebab magalia pat kumno kiat na pat sini perlok sniu bahagia network tengah lapan light daga ear fiber kenang bangan yo upload video nudu mentah man lagasni kenang bangan upload jadi video ki blog kena channel jonga sniu plat ke network dak daw ngam yo polban upload video aban let shate selum ban upload video tenudu mentah te pinyo regular ya ki vlog kena channel jonga tinggal peni yepi zau ear fiber mah ear fiber pi ai pe sejrong pe pi ai te ear fiber sha jrong bha jangan peni yepi spoiling Ini pipot jeng. Na. Ini indoor unit Airtel ear fiber. Hadin bangala de pendai iyo neo. Ear fiber te ngala iyo network haying. Ru. Depik. Pik ini. Yo Pik. Haha. New pelat network sana yang tak ada blog pendai daun neo ear fiber ini jonga kenapa bangan yo upload video ear fiber baik pensiun undang le ayu halo apa mana baik panjang pas ini perlok mentah kedai kesengi kepuput tengawan sini syawa ngawan pian ne umbau ne pai yo i pe pas ngiru kalami ke Pio kita lagi pentor pe barok lagi pentor tenat hamo Shene jongi po asam
bun kisnong kum kene kisnong jongi ba don rutun thor pe kene kenala phio yang ne kapor le yur te slip ha ko nang ne te pe anta te por talang tang chidrop lu phimio shine pe but hang ne ngat ni phi ngadang pian mung ba kene ke mesin pe kene ke mesin ambil ke mesin ke bam dah ke petrol dah ke diesel kena ke mesin ke bam dah ke charge kamu charge bateri lu pula ban penengkam yang ke bateri kena mesin kena penengkam penengkam kena mesin lungba kena ke solar tapi kena ke solar ada hangnya kena mesin kena pipe pan ba lek siapa kena ke kanan piong kumno kan yang iong ke wa kan ni ka pe tu na pe perlok pi mesin ngi pe ke sene jongi menta ke portlang ni stom ha ya ke pe lek kumno ban reng pe ban sene jongi em perlok ke portlang ni stom ha ya ke bandiru ban sumru te kene king kio yang ne pian nang ne ngiring sa ying te tunap ha ru te le no ban ring baik empat ha kene ke ring ni ong ring ni ong sene sorkar kabel air ke sorkar ne pe sau kene ke te le no ban sum baik oh lokoy Sweetie begini kendengar oke itu apa tuh? Kuarat teh. Untuk ngan bukut kene vlog ne te ngam ko aban snada ka bakham trong next time ngan snada ka bakham trong ya ni bi baro te kan mentah tang yang sekedua hawi para vlog